Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Nagbanta kapha kamyat, nagbanta ka shonsok shoskan, nagbanta ka roy kapa, nagbanta ka lamay ka besnan, jong ki kon ki pti ka jongi, kanrela da hante, kabalong ka yin, kabang kinyo kren, kinyo tainya, kin wanra yang kita ki policy, ki matrikam, kabalong ka jengkak huyu papa, lada hante, kim Aila tinggi ban keren, sono bihapan deh. Ada yang buat yang supat pak, obla mopi, mangla, kebla jet ikini nombi kemat, ban yang nak bertajung yupat pak. Kalau ada kita kim keren, imban se ban wan yang supat pak, ban syai supat pak. Pada kabangi kemik nanti, au pat pak, untuk yang jingkang. Jong kita kibas persang ban circle dan kita kiban aila ya kahak pada ting sisa bagan yang konta akan dikerjakan itu yuan seperti kipai ban keren ban yaitu ban pensai kenangba yang long upai ubastar upai ubasoto yakin nomrem bangi balai pengim dihapan wan suri pada panamar tatin pad kene kadang-kadang pada jingsa gombong iba prai bangi ngelapan berapa pa Thma Pyrshah ya Bamsap Thma Pyrshah ya ketika bantu pad ya kene kalau kabang nyemdai Pyrshah nama ketika ketajur ya kalau jong Ïakhun ikse Kyrtong padai nama kata kode sibun kami kipaipa ibawan ban snot dia kena kecil pensai Kyrtong kode sibun ini kita pakai kubur ibadan akan dikapor ibang Ngin dan sibun kita buat ban snot dia kecil pensai Kyrtong pad kena kecil pensai Kyrtong dan yarap ya kiwei kemensim kebakodo Kapadon hanya ni kecela kebaik kejongi, banyak kanu kecing bomhok dan lele lu Ngin syak, bahkan jod ya kahok, kecing bomhok ni dia pun pendojat, dalam day padra, Ngin day panayla, kang yagata kabor kemal, kasyong happy kiwei, ilami sekmat kumde, ada pi kipaipa. Kemai keting kesal, lese kantulat kata keting dikit kejongi. Unta kot penewe, jauh way long long. Jauh kan ikat jala kebaik kejongi. Bangin yang Pyrshah, bangin namai lah. Ya kan no, kajingle beat, kajingle Bamsapnyo, kajingle donbon. Dekita kibasyong hanya dikisuki. Baga din sisa, ibalong, isakri, jong abatumpi. Lada usakri ule bomhok, kakta Ïakhun lah. Ya kabakun kata, Ngin dewan ayla. Kan mau, ya kadang jahat kanti kecong hidup. Agi sini tuai kecong pi. Namar Ngin apa ti? Kau boleh bersama hati kecong akhir. Kau boleh ubai pisar hok dia kei parwa. Nama tatin, ya ketika tinggal ki kejongi, uplay unkesan, ya ketika ri kebat kejongi, kublai sibu,